ꯁꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯂꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯛꯅꯩ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯂꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯦꯇꯥꯒꯣꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯀꯦꯇꯥꯒꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯦꯇꯥꯒꯣꯔꯤ ꯑꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5ꯇꯒꯤ 7 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯇꯥꯒꯣꯔꯤ ꯕꯤꯗꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯇꯒꯤꯅ 10 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5ꯇꯒꯤꯅ 10 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯆꯨꯀꯤꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯂꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯁꯛꯄꯨ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯋꯜꯗ ꯌꯣꯛꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ 6ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤꯅ ꯄꯣꯁꯠ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯐꯥꯎꯗ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ Students Union of Kangleipak Sukna Chahi Kayadagi Pangthoktuna Lakpa Suk State Level Spelling Competition Amadi Kangleipak Pumbagi Ariba Lon Kanglei Longi Wahantok Sangdamnaba Hairiba Competition Ani Asi Lakliba August ki Tang 15dagi Hauduna Tongan-tonganba Center Ahumna Pangthoklagani Haina Student Union of Kangleipak Sukki General Secretary T.S. Tarun Kumarna Phungdorakle ngasi Wangkai Boys High School de Leiba Sukki Head Office ta Pangthokpa Paugi Mifamda Wafam Asi Tarun Kumarna Phungdokhibane Mahakna Makha Taraduna Lotuna Leiriba Mahairoi Singi Lausing Puthoktuna Malemgi Hidanabagi Lambida Changsin Bahaiba Wakhalonda Tararak Suba Suk State Level Spelling Competition 2024 Asi Mamangdagi Hena Mai Pakna Pangthokpa Ngamnaba Sem Saba Loire Competition asigi oina round ahum thokna pangthokani ahanba preliminary round tongan-tonganba center ahum Imphal East, Imphal West, Thawbal, Kaching amadi Bisnupur haina khaidoktuna lakliba August ki tang 15da ahanba preliminary round pangthokani ani suba preliminary round gi oina September gi tang amada pangthokani amadi aroiba final round na lakliba September gi tang 9 da pangthokani State level spelling competition gi oina category ani thokna khaidoktuna class 5 tagi class 7 phoba amadi class 8 tagi class 10 haina khaidoktuna competition asi pangthokani competition asta makok mathang taba singda ahan mamana oina lupa listing kun certificate amadi memento ani subamana oina lupa listing tara manga certificate amadi memento ahum subamana oina lupa lising tara certificate amadi memento amadi final changlak laba mahairoi khuding maki oina su consolation pricing pigani haiki Sinduna lakpa Suk State Level Spelling Competition amdi ariba longwa to sangdamnaba haiba competition ani asi handak chahigi pangthoknaba ko sem saba hokjare ahanbada lotuna leiba mayoising loksim puthokna malengi hilanaba lami changsinba haina wakhalonda akoina suknai saphonglokpadi pangthokna lakpa Suk State Level Spelling Competition asi handak chahigi lakliba August ki tang 15da ahanba round pangthokjagani ahanba round asi akoina tongan-tonganba center ahum haibadi center number 1 Imphal East amdi Imphal West center amadi center number 2 Kaching amadi Thawbal amadi center number 3 Bisnupur haina center ahum thona pangthokjagani hariba commission asida category ani thona regani category sing adudi category A da class 5 tagi 7 boki tamliba mahayosina sok yaba yagani adi category B dana class 8 tagi na 10 boki mahayosina sok yaba yagani class 5 tagi na 10 boki leba mahayosina hariba commission asida saruk yabinaba student waka chukimaki haijari adagi akogi second round asi first round gi lera matungda second round asina lakliba September gi tang 9 da pangthokani spelling commission gi oina aduga final round asina September gi tang 9 da pangthokjagani adagi ariba longi wahantok chamdamnaba haiba akogi competition asina akogi ariba kangleilongi phajaba masakpu matam yawalda yokhatuna thamba haiba akogi wakhalonda kanglaipak pumbagi 6lak suba ariba longi wahantok chamdamnaba haina competition amaju pangthokjagani haiba competition asina akogi high school level dagina post graduate fauda tamliba mahairoi khudimangna saruk yaba yagani